Carson a fáilte go dtí ar muinmhice. Cumína Mart. Tá buint mór agat le IMRAM agus an bhféile litríochta na Gaeilge. Nach bhfuil sé sin fear? Yes, well, rud a bhí an Bunaíodh IMRAM siar Gaeilge IMRAM rud a bhí an chuirme sé sim a litríocht na Gaeilge don chéadú ar hart fin am sin agus nar bhí buinte agam leis an litríocht a tamil fada nuas ribh sin mí a gobar le Blackstaff Press ná fearsis an sin the Leapwood Press an mália clia so hí na taí agam i gagruí mechtí litríochta agus thug mé finneara nach ró ardan de litríocht na Gaeilge an na cachrach mália clia fí cór imechtán na sin is a rééis ach ní ró féile díireach a chuir litríocht na Gaeilge bháin an sin bhfuil mé le Gabriel Rosenstock agus fu mé codú éag ar an Pódrí Ireland ag an leis an an-iarracht don chéadúr agus bhaismid IMRAM nó umrah san nua Gaeilge ar an edibs Cilíonn IMRAM nó umrah gcuirimid tuairt an lucht féachana ar aistear dríochta agus in rud a bhí an fís a bhí agin an dúsna go mheascán an a gceist a gcónaí go ceol dtimpeallachtaí even ar skyline agus filíocht prós ach an rud fitte fuúte lena chéile ní tá bhd níos mó a gceist na just scríbnar ar an ard an ag léú bíon gachrod fitte fuúte lena chéile. Higgum, agus dúirtú tá sé dolarás go dtí gábhíle sa car sin anna ada le haig féile. Féile anna tábhachta. Se agus an bhfuil sé difriúlanis an ar á sé sús? Well, rhythm that if you've a tamil fada and this, ni rumor na are talking to carefully and achanish taminu nach begogin find which paki after holy alien calling the cachrach forest in Gaeilge was machine agus ta IMRAM and Ireland phobal big the mornish taking dini can fish talking so malanchin dini higna hemachti. Sfeile anna tábhachta go bhórmhór gur an tanga agus gur cuasaí a lína san cahar agus an tír. Nach géanann tú rudí eile las muid an féile le cuasaí IMRAM. Ar bhn racha is ar fud na bliana agus ar fud na tíre nar tá ceangalogin le feltíí ar fud na tíre mar hapla ag léirimid tionscadal Kipbush Port an Tail a mé first an Chapman's Way Heart mar chuid san Cathedral Quarter Arts Festival nar fi tionscadal eile agin Chapman's Way Heart sa Dangan a gompi hiri fi show agin Bunaíodh ar ilíocht marina sa taimh fila mór le rá na Rússia ón ré airgid the Silver Age poets Carla Anna Akhmatova agus Mandelstam a bhíonn agus Dastrí Drina ní Chinéide dáanta le taimh go Gaeilge agus an sin fi ceológin le Sean McAleen agus Steve Cooney agus a rís peptarí agus even le feiciil ar scálin bíon imimetí agin ag féile litríochta ar chur chorcaí agus the tamil fada is ceangalógin leis le féile scríbhnaí bháile clia nó tá aim nua acu féile litríochta idirnáisiúnta bháile clia so bíon imimetí agin lin na féile sin ar gach bliain anis. Catar siúil tá sé ag chosnú a gur IMRAM an seachta go lá an bhfuil mé ceart? Well, bei an chéad imimeachta chuid IMRAM ar chláirna féile sin ar an luúin an tachtú lá teag de bhí Bealtaine agus an rudatá gasan sin na scansery starla tá an eileh go jo ar ag sin starla le tamil anis a síl na Gaeilge mar hapla tá uaircéalt a scríb ag Liam McColl agus bei Liam lin ar an lá sin scríb sé couple uaircéal starla in a mheascán Fontenoy agus cumáile sin bei darchu Scully len Údair an clérach a bhuaigh gradam í Hullavain gradam lór na bliana Gaeilge sa hacht agus bei Sean Údair as Bell Ferste agin agus skip a blachtabachta scrífaige site a Bell Ferste agus na titulars na lorhí sin rí na garfach agus cransmóla so bei play no díspracht agin fui King 5 TJ tá guest agus tú géirí lór sa charm a screw mar hapla mar hapla Fontenoy sin such as seachtarí steig
so you kind of go to talk, there's teacher a young kid in upper her chocolate and her skill to show. So by cheese product again, Liam Carson, Dark Scottish on the direction is by Cahill Putter, again more RT or the machine by Shinner Shul, to shop a lower, Ersraj, Harcourt Street, or Sheikhlug, or in Lewin, and talk to Logic to be Bealtaine. And yeah, Shin by Ockage, again, Smock Alley, Sonor Glam and Shin, boys school, the show Dartigel Cuggy, August another guest and Shin to Screener Projon Duravanium, Dahi Murray, Dorlumsa go cheer, counting Screening as first cheer show. Ach Neil team out football screen cheese skill that have a off reelach August being Tammy a bunch this na community gear scouter at screen figure Mohammed Ceol Uwin Axkasha Cuggiacht at guess so and rules I guess in Sean Leru or in Cuggiacht October bunch by Dicer no ring Corlin Fergus O Crochur August by session Johnny Corey or show Corey Rinka August by and Guitari August Commodore Ed Riley Lane August by Dahi Heen a Glev Schlachter Asen Lower August Natasha Glev Chiefy to even a bugger and Scotland Thief here to August by and Shanimar and Guitar August again Kiana by Fergus O'Crocher a dice so by Shinty a shul or an watch a new logic to be Bealtaine or a hawk to clug Smock Alley Jardine and Tinu Las Ficha by Kushle again Transcroll Litríochta Normal Pulse the poems and bass project so by Cacher Phila Norton and Mas Marcus McAneel to Lord Dochred my Jirkene Haktamach Le Marcus Dartigel Ceol Balia by Alvin Garvey on is Phila Gusmer Limo Merkle at our Canton Affiliates Force Cheer Shot Kibby Changai at our guest August Shima Spar O'Sullivan to Chachtalachar Doch Reg Ig Shima Spar O'Sullivan is to filíocht rap screen figures to Gug Harvey Lodger Ig Chachtalachar Harvey Lodger Ig Northerners by Truer Ig Shanimar and Dord August and by Martin Brunston again Sinead O'Connor PJ Harvey goes Earlo Leonard Mahampla Neville Lloyd Shankar the Coach Neville Lloyd Fee Shaishan Ron Forchak Sichons Good P.F. Brell Aviogin Couple Blino Hen Ozen Shin by Owen O'Brien Linder and Guitar Kumai so Arista Shin or Shul Smock Alley Jardine and Tinula is Ficha or Hawk the Cloggers and Shin Imach Turnach atogin na Cray na Killia Chanscroll and Heine the Dirty Dusty O'Kine project Because go say Gachta na Gurve Cray na Killia Príomh Urscéal na Gaeilge to Huckle there her Gombridge the Ulysses and Merla agus Rosatar Shu Salor na Gwal na Marov Cabrach agus ag Torcha Mach agus ag Rarely agus iad Fuin Talav agus just iad Torcha Mach gan Stad and agus I guess an cool canch Kian of Iakar Shu na Revishid Bio agus no to Lagan Nua Merla Jirkene Haktamach a Merla to Fulci Merla dom Head or agus an time to Tashkran Harvey Dreachtrol John to Egg Alan Titley agus Commandant to Lagan Ella the Chactamach Ball Liam McNimra agus Tim Robinson so by Liam in a mask Kumai Alan agus Liam McLeod a Laganach a Hien to Crane Killia Merla agus by Chonacan Ceol Ogin Le Rossa O'Snoddy agus Pectri or Scotland Le Margaret Lonergan so to Shishana Schiller and Darlas Fika Jehinian and Darlas Fika Arisha Smock Alley. Fek Shishin Gwa Fek Alon Ihe Simul Gaeilge IMRAM an Blian Seo. Yeah, by North Amateur show in your further blina by an early hen or show rish during the blina me Jerry 4 by McDialog is there in Darlene so nor to give eolas fin the hand of the other father John and not Gaeilge Lachnach Facebook IMRAM to see if we can see if 20 January Achor and see if by Sharash on couple of www.imram.ie
man tá daoine ag géirí eolas ail faoin na himachtaí atá ag bhféile litríochta international do bhile cléirte ag ilfdublin.com so sin ilfdublin.com agus tífi tú tólas ar fád faoin na himachtaí agus féisiú le na ticketí a cheannach ar lína cumai. Ítach. An bhfuil Ciarán Carson de Drahar nu an éin? Yes, yep. Right. Beisation ag léh éile cumai tá leaganacha den litríocht ún seangéige janta ag cum agus bei eile ní cholanáin ar an ádan leis cumai agus duna gan eile ní ceflam cé atá godíireach a rééis ben sunny le fecail ar an siamh. Liam, cumad sús le obrahá agus is ionntach an féile é IMRAM. Gcuirimid mágad. Cur mágad. Slán. Slán.